Vertini je najjači muzički producent u šutki. Uživa da radi sa analognom tehnikom i tvrdi da šum daje dušu ciganskoj muzici. Slušaj, ovdje mi fali duša. Mi najviše koristimo tu reč. Nama ne treba previše tehnike. Sad ima i kompjutera što čak imaju programe da se to isfiltrira, da pevaču popravi greške. A ako mi to koristimo, onda nismo cigani. Kako to ceo svet kažu da smo mi muzikalni narod, da osjećamo muziku, treba da koristimo tehniku, da bi znali da otpevamo i znali da odsviramo. To smo mi. Te yakya te deman me meri bas ke. Sveće ovamo, ne znam. Iako Vertini smatra da na romskoj kaseti nešto šuma mora da ima, desi se da muzika nestane i da ostane samo šum. Što je sad? Nema nafta. Nema nafta. Pa zar ne podobna digitalna se digitalna batka? Od vremето на Крали Марко.